Wow. Unuri ni ning lutwa kini na matene anamete ajolu ila kwa TV kun amir wachi chunya yom tutwal melok kedu kiwang tiene enini. Donc lutwa tamni nomira bin botu chano katka kany kalok matie tutwale I title mamegwa kini na matene. Donc pe balo kin mo ner kerka kany lok ma anatika lokone ene tien lok ma no mir ukati ki lokom la fon man la fon ma umay ngom pamego Aceng Hilder abikelo lok enu no duju chirong timbe pay kat ichet kamo man la kwa TV kuna la didi ben Paliji, Oding Lop, Kore Paliji, Oding Lop, Kore Paliji, Oding Lop, Kore Paliji, Oding Lop. Afo jitwa lutua afo tuning in wakda lok lemono kono awachi chunya yom tutwal ni iwa otiene ini un utikera kany ni ret lokwa pe bibero po beri tutwal piani man lok ma ngeni un ubero ka kore tutwal pikar malaj bene ma no miro nyang lok ini tinining adane bene tiki ka kwene si anatamni abikeliwu gin mano anangeo gin mano anaramo kelo ne botu ki wa tiene ini me achel amete wan chalo kaka kong waliun kong pida kera wa marama chiel mekumu pijowa maguto tutwale kilang pangen warwenyu mego Cecilia ogwal achel ki lawe muyek magiluonye ni Bernard mono manye mokene mewe kiluoni BP atamni enini lutua tie gap madit tutwal akumbir wano dong kere kawa lok mana na komego ti anangeni wunu nge maber ni mego Cecilia gwal ono ene MP makai kom lok no pedong luor kiri yana nga tutwale ka odok lok ada kiri wai wila dit lobo en chana lok ada ni tang ni wiye man mego Cecilia gwal kidong kawa good manana malupe kilokom Bernard mono ma NBP mala we muto chan meguri ma guno accident kiliera karmano ente angwa chipiri chingwa char mo berutie ma o yongela chen no wano twale ariat ero no dong timarach twal ma no dong pelare para kwanyo wakwone jemu ken maduong malupe ki yop mogo matie in place enda bikele la chen lok ma ana tikere ka kan lutua kini na matini en lok kom la pony man la pony makoko ti kome ni en ayo mayo ngom pamego Aceng Hilder makar mo mayo ngom ugeru iye gangkwan mamege gangkwan ini kono kin ma logo ni pere ka tich
adane weng abikelo ne yonge la chen lutua ang'eyo ni wun jomo kene kinu kenyu ber ka lok ma obedo bene ki concern ni omire oloto ana yelle anong lok ki bor la pony amiara waj botu ni ana yelle matek tutwal wek la ponyo gony doge olok ma mege ki winy kona dane tie kona dane pere no bene gin ma ki luoni fair hearing no bene en wajo lok ma mege kong ki winyu an bene achero bot LC man won kom me achiel me aduol man chia wajo yera wai won kom in chat mo ke ken in macharo won kom omir bet chaden iye lok enitini ning tiete wakong wa win won kom me achiel o wachi en tie ki lok me mer wachne endo lok enene en bi wajo no kong won kom no kong la pony man la pony lu yela moy Charles man la pony me gulai ngako ko ti comment wai kong no la pony lu yela moy o logo kai nen la pony lu yela moy do logo si en romo lok ci la wo ichi beach la wo maja ichi angwen te makeja lutwa ichi angwen ene an akupe kila fony lu yela moy maono en ki ye ma mega beno ye ni en ebibinu mabera ana yero awaju bora wai in ye kama in meti wan warwata iye ti eno wai ni mir warwata ganga won kom me achel ma ene kama chat eno ni otimeke iye an pa beru ki kwe mo eken pian an chalo an ni no mire a win lok dak ber pa atim gi mo ma dio ko pa ngar mo ka dak ki lok me winyo lok ti aye ada chawa no miro bera bor la fonyo wai ni ana wai kong chawa ana wai chawa bichel la fonyo wai kong wa we bera bor ana wai ye la pe aye chawa bor don chawa bor eno ma wan wa logo wa ye wan kila ponyi ikir ma cheng ju atimo kere chawa ber ki nucho ana mer po wila ponyi don ana ma chero venue ka mer wan wa rata ki ye chim pala pony dong pega yamo watemo para wa kena ka chawa bor kena kita ka piera de madon ikina kenyu para mu kwano wel tiara di ma ana temo kere na pala pony pieni ngeo ko en kini ni network bena ina no tamani ngat mon gwa ko nyon ne ko chima nera eno network ena tika yelo ngat eno ni kidong bena network eni bena romo yelo in ki ka ber mon kama in ti yere ka in ko pe dak kama chao kene network ke tier chi yupe o mi ater karna metem kupe kila pony
o waka kina chawa bungwen medi cheng madong ber abungwen mabine gena bungwen ka para bi ena chimpala fon donya o linkene mago ko linkene daga da ana go chimpala fon pitian mario ne ano ti line kalok kingat mukene pian oloto network nyuru ni on another line the phone po gamo the phone po dwa ko chima da go tian ma de dong pedonya chi ka kenyu dong machalo an ano ni ber pegao wachubot kara ngo ki kome kir yela ngo ma ana tutte meneno ni olo ki winyo lok ki bot la pony dong lok pala pony mukene dong ana tam ni kong kit ma en ki kome dong pe ka lok ki an kong da peny bene dano mogo magitie chuchok i adwol ka kenyu pian ma achiel concern ma mega no tie ni gang kwan tie ma gigeru pian man ngom en ma giwajo ni gimaye ni man gin mauti mewa imwa alibario kya para ngwen ero lok en no kilinkero chuich maka gwak in ma gwak tika nen wat tini ma put pe niang lok pala pony ma be ene lok tika mani mego hilda cheng chigi ko ni ikare ma en lu ot ma mega do to ikare ma ochero ilok me kachaka pakara yung kit gum en dong po ma mega dong po mer ki beru yot chidong kit ma no en chan ne kere la puony ko bino wilo ngom ki bot jirani mado wilo ngom bot jirani ono beru ben ka kwa mabe kere mabino miu chenne mogo kacha ikar mano en kometi maliet miu mogo chili ngali wa bij ko wek chi wili yat kam kimego lutiena ko chi wili yat kimego kichero ki wilo yat kimego dong mego wachi yongela chen kare man chen mogo mari tiena en aliwa bij aliwa pa winye ene do miu chen madit loya kidong neja gwak chen mano eno spending madit loy kom mego eno beri karma en utio mego ki mutaka megang kwan mauno dong pressure ugor mego matera dada eno utio mego ki mutaka pa gang kwan ene kilwoni airfield nursery and primary school kono nursery primary school and teachers training college I think mir kanena verify yenye bo dong ikar ene en tiu mego kimutaka megang kwan swalo mego I ariat mola mati gulu kan chidong treatment pa mego endo utiwi ye ocholo cholo chen ma mete me treating mego chido yo ngela chen kira ke waje ke ni enong kar ma binu
bino bon mego ni en nong pe miero mego bet ka ngom kama mego ti yeni bien nong en manara de bero ka spending nyo bero ka bale chene ko mego madong romo miliona pa ma en no dong en tio no de wil ngom pa mego edo yonge kong na chien a wiatia winyo ni ko bino no mier wil ngom bon mego mego wa en no kamon ma pan ma en rom cherie pe rom char ngom mon lok en bero winye ka kamoni edo yonge la chien endo no ni de ti trick kit ma no dong en ti ukere shu goyo at ki wi mego mugo at ki wi mego at ma winyi ni no ki yobo ki bon mego machal komboni samaritan koche en go yobo bon mego wer en gwak kilo tieno kiny mon ma en dong tikere ni er yo ngela chien dong ko mer ki lare la pon go at eno mugo weng loke ene la chundwa pa mego mo ke ken ma no we ko chungi ye do ber pere o mi won furu winyu loke eni puro muyo mo ka paulo ka don watien ena loke eni tika kati chi en ma wan loko le eni ni la pon dan kwan er madong eno yobo bene mo yobo ingom pa mego ka kenyo ni dan kwan en pe ka tich donc ana penyo bene dano magiti I aduol meno ni tien lo ngo pien gine eno ni man dong la penyo weng ma no mira ana pen kila pony ena tika penyo ki dano tien lo ngo ma miyo dan kwan no to gen gi wajo ni ikare man I 2019 mano dong kitie ka mano dong kitika a lor gankwan idwema para rio lu nyore o chero chiku jogo chiene me welo diang weki kwe kere kit graduation palotiano kwer kwan palotiano so gi jogo chiene mo mer magera mabubu malo nyor chiene madong romo welo diang ento o ni me graduation la ponyi man la ponyi ka local wajo la pony Charles lu yela moy ni graduation en welo soda chibu yung ni doget indong biende gam result palatini kono certificate kono en report card palatini kwan soda chel idi ching latini word gang kai temo kelu wi eno chung ki pu kweri mo magchien maben ke wai goina da ben ka yin jungne so gene enu ni dong o wero kiri lockdown dong binu magang kwan ki loro gang kwan dong po mer ki yape piana lu nyori do tu gerwenyu gen ikom gang kwan enu ni o matwal lu nyori be dong go chako wai o kakar kiti marame enini ena la ponyi tikere chiu miu wan yang wa koki kom mego nono no wangeni mega da o chamu chiene pala pony la pony ka ro bolo bomi ikom mega da mono eni do bero mok madano bero tikere
dong winyu nene la pony ge to twal I mok ma mega ka anja la dir de bene amogo kir ma ana lo kere chim kir marianyo kere lo karianya kir ma dong lok doge pe puat en kila kong we dan lo ma lo ke kong winye ma be chalo dana ni rianyo lok ma tek to twal bora chim era kir ma ching jui ana ngi gera lok ke dano ma da lo ben ke dano ma pol ma pat ma cha mu ken do mir na nyang ni chuech pa dano pa pat cha nyang ater ben ma be man enini wiye kiet ma ana bero ka tutte kere men nongom lok ki bot la pony donc koni in penyu wini ki yung side pa LC kono in LC in ram kerchi I warga mano ngom pegi wira da nyogwak wun po neno chene mo matin bol angere wan ki LC food lock watie mabe mogo lock ke kar digini mana be kelo kanya la kwe TV ero tigi money there's something fishy mamugo lock wadire ena be gonyne bien ka dong ini neno LC wachi chat mono berutie eto chate po chate ka chat ka kare po chate chat mada amu kerma LC bero mogo chot yana ni pe neno chene mogo ken mane ke tiyo ke miyo ke mego wayan pe neno chene mogo ken mage tiyo ke miyo ke mego LC achele nyo kod Michael won koma chel kod Michael wachi en chate petika kare chi en wel loka chate eno pe donyi ye chi dong secretary ma mege eno yubu ka touch me chat pa Johnny pala ponyi mono lok pa LC1 aya kar magi goch bien kitam luongo en secretary chano kwe waje no git loka ko yupo liel mon gitika kop liel ko ti bicher ki biyiko ko gitimni ning loka ene wan ber poram kwe na mer ni no gwa onyo biyiko liel mope no gwa golo liel mope pe but time mu kene ma unen ichawa enoni ono nen talo gimoni no kitika wea piani e word ma anda woro achiero da temo tuta menongo la pony kwe dul me redeemer kachel ki human rights focus bubien gutare e kom la kwe TV chirong wa wor duju wachiero ganga LC1 kama no bene yo bene tieni yonge kar rwata wani ichawa bungwena pa no la pony biberu tie kenyo LC1 bene biberu tie kenyo kachel ki secretary ni weki winlock bene ki bot gi mi kar me wot me bot dano me wora nyim ki case madong tie amer wochuni ni chaka chawa bor ma wano don kere bor ki wie ma wadon kere gang pa LC1
LC1 ki wajo ni ti art eto LC1 kar bodwa wacha bu ngwen ki ma nadong bena cher ya pa ki wajo men no tika luwa ke ken ne jaro luwa ka picha ma chokra mario ma lo bieke mu ken ngo wae ko luwa ki dong rio en gwa ko nyo ki ye kunu bena chimo ber ka ko no one knows en modo biek.com pawara mu jenge kom lok eni so tim mo mo ber ka time omio na what you need there's something fishy mafura dane omiro nen kana no kare waloko wan ki LC one achiel ki secretary ne direni cheng chaper ange lok eni mogo da mar kelne i program ma megwa me cheng chaper ken ma cheng jui atuj kere cheng chaper man dong bene kelo wa kawajo ni en ma ana loko ni mego dong tiki lawyers maroma rio bukupe chikar ma kukupe chiki chwalo mego bon ngara chiel dong utar kwaratar ka chiel dong me bino wek dong gi chung bene matek ni kesi in menen ni kesi in utum man chuny mabe bene malo tieno ma megwa magati lok me ngolo kop gi tikere cha ng'ew ni lok pa mego obitum lok pa mego leng tutwal la puny kombel en ma ana loko ni kape ogwake chi chamo kene counts biber maduong onyo case ikom en biber maduong mai kiena kenyo biber wa forgery me kartach me char ngom pen kartach me char ngom umir chaden gu betie manogo bene gu nen gu wa a chiene en magatiyo kere me wilo ngom en kome en ki kwano bene wele tika kare eno ber paka kada chero yuyun ya gikne lutua loko kene bene matie en ana chero an koma igang kwana eni ikam ano kitika nyuru ni mego ti ye liel pamin mego Aceng Hilder ti ye kape gima tila ponyo yaro lielo madong lutino tuku mwejo kiwie ka kenyo kono ga pege chido gero ate wie pien ka kare dong at bene ti ye kene wang ayo miro moge mabe awe kenen ka kalieli enuni man ene lok matielu tua man ene lok matem gor doge ni ka kel botu pitutunu put mo kene maduong ana be yakone dong in la poñ kai te ka nena ke wa tieni amira challenging in mega ka kero bora timbe kwan karni te we kwa lo we kaka bene win lok doge man enini bi we oloto joma winyu lok ki bene mo kene nyang bene no tie cha tawne man pe atek la poñ
ini ti nena in ngar mo ma pon waj kila pon no karne pian en tigi nama na don kenyo pian ne chalo ka anago en pe gamo gona chim o ber kamera o lore we ka ko win loki ka cha da in pe la bal ka dong in kono in la bal ma inde niango bene ti de ling matwal ko dong neno gin ma do bi me komi pi bal ma in temo mane enini atawno pier tek bene ana kero bori an ka chalo pi an bora ani o a ki bot in la poin an wa we mu dugo bora ba we mu dugo bo bora ma tek tutwal loka belero loka pa loka nga gele en ke bora ci putina kodo ben purati en ci atawne meka ka kero bora timbe nonkare ci ben wa lore we kara win lok doge ma atawne wie gin matawne ben per tek ni o mera ana keto clear dano tiga lok ka kany ma wek bena kwan tam amigo bina tiga kany sadamo oloya tiga wani apoy ri ni la did ben ana poy lokala did ben ni kong ben ba wek da ka da ke yema na pa bi tuju ni ngar mo be wani katwero mir ana chuk luonga ni ala did yeah we paraj ben ger pian anytime ke ken ben tigi la pen bot in dana chele eni ni ker ka no dong ni ana tiga luongo atia luong ke kena ni latien kono onyo kado na atia luonga ni muze di ben ono ben pego be berti ye enu ni ingo an berong pada ka tiri tutwal pada ka tiri kore bulu mone ma bulu ni ba donc ola nyi ko ben ka mo dak jema anate timne ni ate tim jema diro mauna mieti components pa diro don kong ena ye o driving an dak bena ini luonga ni la dit ke keni wanga war oloto ubini kom in ke keni ichago ware bene ichago bene timu a jemi mano chwago nyi ben wa nying lugo dano man en kino mi atam awa nying lugo dano so kadong anati luonga ni la dit di bena mit bera ko che la dit atim bene jem palo diro wek oloto bena tim jem marwate tami be kiti wani be en bena poy matek ero andong tiendo ke eno pero mukene matie mabene in kat kere machal man pe in sadamo ba in sadamo ko dano mo mapat pen a chicha ko lok eni ki e comment ma me eto enu beru ngan mapat makin ma wa ker pa bi nyor ne kamalenga kan piano umi a very honest and I really appreciate it from his honesty bit of him madong uno chale wachi koi waji now gino kermo wajo mange wonu tuwe bitima yeki ja pianange mane inini inyo ti jomu kene pe kwani kar gime wachi lo
So en mu kwani le en ana poy tutwal. Kin je mu ker ma en wajo ni ilok ma mega bene a duong ye tutwal, which is okay. Anan yang I think it's there. But Amira wachi ilok me ber media tutwale kangan malogo wene ki doteko pianti loku kene binu mano chao kene miri kup kene ki gi wek iwach maber timo kene bene gera ti addiction ento megani abitiji e momot wek oro to ayu pe pian man inde wajo so no mir moje mo mir anabet ka yub ne bene so ena poi e mater adada ne mo kene fut eno ber ka winyo ena ka ini watiki Masi Ellen poyo tutwal Masi poyo waini woda apoyo ni dari amori matek ana poyo matek mego apoyo matek moto an bene apoyo winye ki bori kirika bere dong wunong merong an pa nen wudong da to ne lo kwa ne na ka kanja kwana bat pa baro ka ini watiki Isaac upoka matiga wine I'm watching from Apa brother. Oh yes I'm watching from Apa bro in Hitler. Oh yes man dano magilwani Isaac upoka Hitler kono tik wow that is good amor wo weng amor wo matek tutwal won ma ya page nya amor wo matek tutwal chochoke mira ka dukang mira ka duk bodu kenyoga yeah okay what you cosmas chan cho I port ma dit la dit di ben for following up ana po event twal modong jalemo mire ajali ye mire don ka team mane enini ana po ma te cosmas loke Haron Ramsey tika wani hello brother Haron Ramsey picking you live from Entebbe na apoyo matek moro joweng mai northern Uganda wapoyo wan watio en watimo be kidong Sunday ukema na entiga wani poch keken bore la did ben atie ki atie ka lupi ki kitgum municipality apoyo tutwal apoyo lupwa kidong ben kanya nga kany kanen kong ka ini kitgum municipality Flavia Okene wow man actress muyuek tutwal ma tuko wa Naija foi tutwal foi pepelu wa bene man kitaka wani those old neighbors sometimes can put responsibility on you. I had a similar situation with a family I bought land from. Every time I visited my land, they start asking me for food, sugar, medicine, and etc. Yeah. Oh, yeah. I told them I am not taking that responsibility as I am just a neighbor and I didn't buy more responsibilities to add on the ones I already have. Uh, they then eventually stopped coming to me.
Okay, calm. Sorry. I ai wa da. In ai wa kama chene si em puana. So no mirti dong. Sorry. I'm Flavia, sorry. I go man mentality ma e wini pol kar ana loga yega ka eri la ko TV ga kai. Ne dano umire guchak loko, guchak rocho neno gi. Beni ngat mone en madong a kiolaya. Dong tiene ne dong tiche pere. En bene ngat manoti ki plan. Maka o tiu tiene money ubiro kere gang. Bene no mirri ukony en ikin ma en work kere. E pol down on town mere a riutin on gong mur mere maya. And so many other things. Any mentality mo mer ki tie ye mot. Po be ruche chuchoke. Eto oloto karmo ka gi mete ka wa meru kid mayar lok bot dano kama enini ti dano bingeyo ne. Ben gene ini ben ti gena chel i program mero chupajo magi lok ye. Ma mer ki roj neno ma mi an chen chalo di ben awachi umire ki roj neno umire ki nen lok me dialogue katwere magi no kid yo mo mat yo mapajo bero ke jo gi magi che e olaya benti jo ken madong ngeni kuno magi taw meni gang nong pe kama mir be dugi ye makama winyo maliet lo eni lutien wa muken magi ti wako magi ti olaya kombe dong ti awango gi chalo yini pianong gi no dong gang pe ge mir be no dugi ye le tutwal Dr. Maduong, Fred, Akana, Chigawala did the band. What is the way forward? Man, la did upenyo. Way forward, I think the waja kape la point ki be serving lock to board lawyer. Kiguma babe and a lawyer uye ma me update. So it's a bit and machakani and ben be kwanya kara below ki lawyer. Chi lawyer below lep me court machal an la dir de bani na cha ke no pada ramo ngware ka chero ka waju ngoma na dong tie barwa ngeni lokku biro chero madong ti court ti lo be waju lok enuni I camera pala kwa TV masi Ellen man mego tiga wae lubwami ilok mo ka ken umiero ki pod gi matek pian bwami petich pakaka chole onyoluo mo ka ken tim enoni umiero peki ye ikienwa matwala umiero ki gik waka lok tiga kenyo ange wundar matu loko ya la puny mir ke jwat dure jwar ke la puny mir ke teng yeah but kod man odo patiek bena be bien mo dak dak liet lo pa mon en ma ini yar mera yar ke be ka en mo dak odo patiek dak tu dak tek lo bena dano gere ma duong ber ka mer ni la puny ko ber ki pungang padi be wenga lu mol ter ki ko ma dig yeah
Um, Masi Ellen Beneman Megotika American White Ladit is equals to Mr. Elemono do Joanne. So yeah. Yeah, and merda ayo an merda agak merbena atanya kila penyer rom pe pa mer tier wa pate en barangene lok benate en ke ko po. Yeah. Cosmas Ochan tiga wairi la dit di ben la poñ gen ki LC1 chik miero o magi matek uh, e, LC1 okay LC1 uh, I think LC1 they're communicating with the phone and even threats he may put on the LC1 and faking papers. Yeah, yeah. Yeah, I strongly agree with most of the things Madanta Wajani Piane. Kumber enidong put lock timut wong mun yana ma pedong adane futie ma kati maleng. Si mirki ngeng ye kato kiji lok pala ponyi kirka beri court and man me court mano ma chik melobo chik melobo Uganda door ni enetiga tichi ye ero kot pa wan no kien gang in bene lok pala pon mer ka nena kong mabe man ka ta wai ne ni pene wa ya bi ngolo lok ero mir ki win lok ko weng mir ki win lok ko weng man in public court dong man ka public court ka wa ya eni no man gena no lukien gang one lukien gang ena wa ngol kote wa ya wa ngol kote ya Keros or let him listen to BBC and other radio or TV too. Wow, manangan, makanaga. I need to connect this. Kai choi America mo chino bed it will just to connect. Could be the food we and money. To lore manak. But I'm interpreting. Man, you need to kupu doga kere. Okay, kidong megotika American watching is journalistic no itie ka tamu kit melok onyo gamlok even the king of England says a lot of R and koy matek jane koy matek piano da tam ni dong neja da pe weng chiu miu okay man Cosmas Chan tik American wachi lokileng la peny penyi tamo machiek okay yeah but I think la peny penyi is a perfectionist. Mano bere you cannot blame ngoma en tam neno dak bene why no your bed kira jem your bed kere is probably a perfectionist. So being a perfectionist, everything should just be the way you think it is right. So and partiki ko mo to 12 bene dare ya ola sa dam tika wani wapo matek la kwa TV pikelo lok ma wero kaka chung ka chel poch bot lawyer ario matie ka chung kimego meno ayebe pakwan kwan pebero chalo ba la pony makira rachi la pony I think a video ma took a lock to la pony and I just don't feel like it's even worth posting. That guy is arrogant. Hey, the punchi arrogant, ma pedong lare.
Any pa be da ye for wan wa be lo wa kere ana lo ke joma giti arrogant ma ngeen ber cham ke mu ke lo gene lo be wala pon ci pour wa mere ke lo so lu tuwa mono aye wiye jemi mauno ana tam ni akel botu idong lok ben ma won ber ka lok ye wa tiene donc an tunya yom ni oloto gien mauno o mer winyo neni mukene dong olo winyo en ang'eyo ni pura bi kelo lok maduong' bien ti jem mukene ma bene won po ng'eyo en kita lok ino chako ng'ene kere so digini no anatika kelo bene documentary manyoro ken ma lok ino chako ng'ene kere atawne ene pierte in po dana ma put kwa then you give also credit where it belongs. Tami Be TV Tigawani, this lapwony should be brought to book. Uh, uh, Let us know how we can help. There is a forum money mark gene. There's a forum more mark gene mark chako. I need to see their contact details. Mano gen gitika joku kere kichente. But kai tamu bene your mom apart. You can still send your help. You can use my number and a dog word per mego dong. Nena chel pe karo no anaror mego. Nena duju chok diko kutieno no anati bon mego. Chi gin mo ken mangat mo gera tikere ramo miune chi anatero chi bena nyuru ken mamego gamo kere. Mana ini ene pudong gena tika time. Contact details number tiga ringo mere ter Kenya era ramo chwalo bene Monica ka en. Ramo tikiman ramo tiki number eno mati wang screen. Makai tam ni support mamigi beno o chi an achwalo chi bene in bene neno kin ma o kere kor ma mukendo ngwa ber ka chwale ne dong o ker bene ti yamo ka kany yan mego ada mego lutwa mego mir kony mego gin madong anatiga yele matek tutwal and that psycho bit of it bien mego keken ka onena tugi chako onyo pigwa yom chuny keken tears of joy kon wai la tena manda ka dugu la tena mandong penong anabalo tichio neno we chi inoni mego kuberini wiye tika pie pien twe chuny mone ma ono dong tika yelo en to twale kumberi tika pie
twe chuny moni ma ono dong en tam ni gwa be to cha mo ken mano loka ngom ma mege dong ke mai matwal no dong pege yiro en ingat mien ne gin eno no be kwanyo mego kidong la ko loke lotian a wo ne pe eno mio la ponti ka lanye ni miara wo chulo tua la wo maja ma wabero tie awobe pamego awobe mujwa ke ken awobe ne cha rama pa magu chundi kale ju ma wa awa ma ke nen ka wobe ni kan yom chu mer ne ko ne yom chu mer ne ko ne wa lo tena man wo mer tema ni ne no chi chunya ti ma yom tutwal pe kony ma ben wun chalo tena ma pajo ma utika miyo kony yo ma papat muken gwa kat bot an chala dit ben muken gwa kat ki ka mukere ni chuny mego ti ma yom tutwal chunya ti ma yom tutwal donc ka kwana en ma diri gene ma gigi en mego wachi wapoy updates duju wakuru agiki lok paloya tichi be atira la dit ben ruor medigum kibene ogore la tua ya padive oy padive ye opoy watek opoy ara poy watek tual so anoni ana wiye jem matie dong an ket ma waje kede lok put bi bir ma duong botu ka kany kono ka dong ini o iromo no nam nying mano tika ma enini aye iwang chim iwang gene square man megi ka ini ibino nying me otema benat festo ene iwang chim man megi ka che gwa ko nyoy miro chwalu kon mangolo keyboard la ko tv bot mego che romotic keman kono benen digi ka che nena dugu abi ber ka miyo numbers ma pat pa joma no benen tiga tute en tuta chel man me neni oloto kikelo nyoki miyo ki konyo mego ki miyo support bon mego si man eni ngolo no ki bon la kwet tv digani ana bikelo mukene si po mate un no kara word me polo med bot gum ma lobel eni patwer miyo ne poy tutwal poy